Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yakiriye General Mahama Idriss Déby Itno ukuriye ubutegetsi bw'inzibacyuho bwa gisirikare buyoboye igihugu cya Chad. Uyu mujenerali yasuye u Rwanda mu ruzinduko rw'iminsi ibiri nk'uko byatangajwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Village Urugwiro. Yavutse mu 1983 akaba ari umuhungu wa Perezida Idriss Déby woza ategeka Chad mu bishize akaza kugwa ku rugamba aho yarwanaga n'inyeshyamba. Akimara gupfa yasimburwa n'umuhungu we Mahama Idriss Déby Itno uri i Kigali. Cy'umwihariko muri icyo gihe uyu muhungu akaba yarakuriye umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu. Bwana Mahama yahise afata ubutegetsi ku myaka 37 gusa, akaba ayoboye mu gihe cy'inzibacyuho cy'amezi 18 kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka ushize. Nta bunararibonye buhambaye afite mu bya politike, ariko afite ubumenyi n'ibigwi bikomeye mu bya gisirikare, akaba ari nayo mpamvu ayoboye Chad muri iki gihe mu gihe bategereje amatora azamuhe biri imbere. Urukiko rw'ubujurire rwatangaje ko rugumisheho igifungo cy'imyaka 7 n'izahabu ya miliyoni 5 ku munyamakuru Dieudonné Niyonsenga uzwi cyane nka Cyuma Hassan. Ni igihano cyaratangajwe kandi n'urukiko rukuru umwaka ushize 2021. Kuri wa gatanu urukiko rwatangaje ko mu bujurire uruhande rwa Cyuma nta kimenyetso gishyashya rwazanye cyerekana ko icyemezo cy'umucamanza w'urukiko rukuru kitari gifite ishingiro. Umwaka ushize urukiko rukuru rwahamije Cyuma ibyaha byo gusagarira abakozi b'inzego z'ubutegetsi, gukora umwuga w'itangazamakuru adafite ibyangombwa n'inyandiko mpimbano, ruhita rutegeka ko afatwa agafungwa. Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya yashimagije ingabo ze ngo ziri gukora ibikorwa by'ubutwari mu rugamba zirimo muri Ukraine. Ibi ni imwe mu bikuye mu ijambo yatanze mu ruhame mu mihango yo kwizihiza imyaka 8 ishize Uburusiya bwigaruriye intara ya Crimea. Ni imihango yitabiriwe n'ibihumbi by'abaturage b'Abarusiya, ariko igitangaje nuko ijambo rya Perezida Putin ryaciwemo kabiri na televiziyo y'igihugu. Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo mu Rwanda iravuga ko nta kigo cya leta kizongera gukoresha ikizamini cy'akazi cyo kwandika hadakoreshejwe ikoranabuhanga. Ni icyemezo ko kizafasha kwirinda impungenge z'uburiganya zagendaga zivugwa n'abapiganira iyi myanya mu nzego n'ibigo bya leta. Umunyamabanga uhoraho w'agateganyo muri Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo Abimana Fidel yabwiye RBA ko gukoresha ikoranabuhanga mu gushaka abakozi ba leta ngari imwe mu ntwaro ikomeye mu kurwanya uburiganya ubwo aribwo bwose. Umuyobozi kandi avuga ko ikoranabuhanga rifasha mu gutanga akazi binyuze mu mucyo no kugabanya igihe byamaraga n'inzira ndende byanyuragamo, kuko umukandida ngakorera kuri mudasobwa. Ikenshi hakunze kumvikana amajwi y'abinubira uburyo imyanya y'akazi itangwa cyane cyane mu bigo n'inzego bya leta, kuko abenshi bakunze kuvuga ko uburyo bikorwamo bitanyura mu mucyo. Leta ikaba ikomeje gushyiraho uburyo butandukanye bwo gukuraho uru rwikekwe mu itangwa ry'akazi mu bigo byayo. Kuri wa gatanu hategerejwe ibiganiro biza guhuza Perezida Joe Biden wa Amerika na mugenzi w'Ubushinwa Xi Jinping. Itangazamakuru ry'abanyamerika rivuga ko abategetsi muri leta z'ubumwe za Amerika bagaragaje ko perezida wabo bataza kurya iminwa ku kibazo cy'intambara iri kubera muri Ukraine. Perezida Joe Biden ngaraza kwisabira Ubushinwa kutagira ubufasha na buke bwa gisirikare baza guha Uburusiya muri iyi ntambara. Nyuma y'uko inzego z'ubutasi bwa Amerika zerutse gutangaza ko zifite amakuru yizewe avuga ko Perezida Putin w'Uburusiya ari gusaba ubufasha mu Bushinwa. Leta zunze ubumwe za Amerika zigaragaza impungenge ko Ubushinwa bushobora kwifatanya n'Uburusiya muri iyi ntambara ikomeje kubera muri Ukraine. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko bidatinze azajyana ibiganiro byihariye n'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi mu rwego rwo kureba uko aka karere k'ibiyaga bigari kagira umutekano usesuye. Ikinyamakuru kimwe cyandikirwa hano mu Rwanda kivuga ko Felix Tshisekedi yabwiye umunyamakuru wa Soir ikinyamakuru cy'Ababiligi ko mu biri imbere hari gahunda yo guhura na Perezida Kagame na Ndayishimiye. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko yifuza ko aka karere kakemura burundu ibibazo by'umutekano muke, ahubwo kakarangwamo n'iterambere rirambye. Uyu mutegetsi akaba yaramaze iminsi ari mu Bubiligi aho yaragiye kwivuza, ariko kuri wa kane akaba ategerejwe i Kinshasa aza gusubira mu kazi ke. Inkuru y'Igihe ivuga ko Mukangango Marie Claire umwe muri batatu Kiliziya Gatolika yemera ko babonekewe Kibeho
agiye gushyingurwa mu cyubahiro nyuma y'imyaka 28 yishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Mu kiganiro ikinyamakuru cyageranye na Musenyeri Celestin Hakizimana wa Diocese ya Gikongoro yavuze ko hari hashize imyaka 28 Mukangango atarashyingurwa mu cyubahiro, ariko ngo kuri bagiye kubikora. Uyu musenyeri kandi avuga ko Kiliziya yamaze kubona amakuru yaho umubiri uherereye, ngo bakaba bagiye kuwushaka bakawushyingura mu cyubahiro. Uyu Mukangango ni umwe muri batatu bemewe na Kiliziya mu babonekewe na Bikira Mariya Kibeho mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo. Abandi bavugwa muri amabonekerwa ya Kibeho yemewe na Kiliziya ni Alphonsine Mumureke usigara umubikira mu Butaliyane, ndetse na Anatali Mukamazimaka we ugituye ikibeho kugeza ubu. Umubano ukomeje kuba mubi cyane hagati ya Mali n'Ubufaransa, by'umwihariko guverinoma y'inzibacyuho iri ku butegetsi muri Mali ikomeje gufata imyanzuro ikakaye kandi yihimura ku Bufaransa bwahoze bukoloniza iki gihugu. Amakuru mashya aturuka muri Mali nuko leta yahagaritse ibitangazamakuru bibiri bya leta y'Ubufaransa aribyo radio mpuzamahanga yabo RFI ndetse na televiziyo ya France 24. Umuvugizi wa guverinoma ya Mali Colonel Abdoulaye Mayiga avuga ko RFI ariyo radio y'Abafaransa ndetse na televiziyo France 24 ngo bizira amakuru binyuma byatangaje kuwa mbere no kuwa kabiri w'iki cyumweru turimo. Ibi leta ya Mali yita ibinyoma ngo ni amakuru yerutse kuvuga ko imiti urwanya leta ya Mali, igisirikare cya Mali gifatanyije n'umutwe w'abacancuro Wagner w'Abarusiya ngo bica abaturage b'inzirakarengane benshi. Leta ya Mali ivuga ko amakuru ya RFI na France 24 gari umugambi mugari wo guhungabanya politiki y'inzibacyuho ya Mali, gutesha umutwe w'abaturage ba Mali no gutesha agaciro ingabo za Mali. Ibiciro by'isukari, amavuta yo guteka n'isabune ni bimwe mu byazamutse cyane ku masoko atandukanye hirya no hino mu gihugu, nk'uko byemezwa na Beata Habyarimana ukuriye Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda. Madamu Habyarimana avuga ko ibiciro by'isukari byazamutse cyane muri iki gihe biturutse ku kuba isukari yarabaye nkeya ku isoko. Ibi ngo byatewe nuko aho u Rwanda rwayitumizaga ngo nabo bafite ibibazo bishingiye muri ibihe turimo by'imvura. Aha yari mu kiganiro n'abanyamakuru. Mu gihe rero cy'imvura kenshi inganda zitunganya amasukari zikora maintenance, zikora amasuku y'amamashini, ku buryo rero biri mu byatumye isukari rwaganga isa nk'ihungabanya, ariko ibijyanye no gutunganya cyangwa amasuku y'amamashini twizera ko mu mpera z'ukwa kane cyangwa z'ukwa gatanu byabyanjye gusubira ku murongo. Gusa muri iki gihe n'ubusanzwe bituma twerekeza amaso n'ahandi twarangurira, niyo kamere y'ubucuruzi. Iyo twatanye kwerekera mu bindi bihugu bishobora kuduha n'isukari harimo n'izindi zaje zinahenzeho gato. Uyu yari Beata Habyarimana ukuriye Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda mu Rwanda. Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Museveni wa Uganda, aravuga ko ibibazo bikomeje kubangamira abaturage kwambuka imipaka ihuza u Rwanda na Uganda ngo bigiye gukemuka mu buryo budasubirwaho. Ibi yabitangaje abinyujije ku rubuga rwa Twitter nyuma y'igihe gito cyane asoje uruzinduko rwe yari amazemo iminsi 3 mu Rwanda. Bwana Muhoozi asobanura ko ibiganiro yagiranye na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ngo byibanze cyane mu gukemura inzitizi zose zikiri mu kwambuka imipaka ihuza u Rwanda na Uganda. Muri izi mbogamizi ku isonga hari ibiciro bihanitse byo kwipimisha COVID-19 nk'uko byakunze kumvikana mu majwi y'abaturage bakoresha imipaka yo ku butaka. Hashize iminsi imipaka y'u Rwanda na Uganda yongeye gufungurwa, by'umwihariko ku mupaka wa Gatunano wakunze kuvugwa ko abawukoresha aribo basaba kwipimisha COVID-19 hakoresheje igipimo cya PCR ku giciro benshi bavuga ko batapfa kwigondera. Kuri wa kabiri Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yakiriye intumwa zidasanzwe z'u Rwanda ziyobowe na Minisitiri w'Ingabo Major General Albert Murasira. Abakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu mu Burundi nibo batangaje amakuru banyujije ku rubuga rwabo rwa Twitter bavuga ko itsinda ry'abanyarwanda ryarizanye ubutumwa bwa Perezida Kagame. Umuvugizi wa Perezida w'u Burundi Everine Butoyi yabwiye abanyamakuru ko ibiganiro byahuje Perezida Ndayishimiye n'izi ntumwa z'u Rwanda ngo byibanze cyane kurebera hamwe uko umubano w'ibihugu byombi wakongera kunozwa. Kuva 2015 u Rwanda n'u Burundi byatangiye kugirana umubano utari mwiza ubwo Perezida Pierre Nkurunziza yakiri ku butegetsi. Mu 2020 Perezida Ndayishimiye yakigera ku butegetsi yakunze kugaragaza ibimenyetso bica amarenga ko ashaka guhindura ibintu by'imibanire n'u Rwanda byari byarazambijwe na mugenzi we yari asimbuye. Kuva icyo gihe kugeza ubu hari intambwe iterwa mu kuzahura uyu mubano nk'uko byakunze kwemezwa n'ubutegetsi bw'ibihugu byombi.